ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kam gi pai ba teman snya bi halor gani. Kinong Shoshong Joganatyang Nagwegasur, Ladawa Nagadelimination Committee, Ban Pinne Ikanatyang, Ladang Constituency, Ban Deon Paria Yagashnong Natyang. Yakanigarai Lashim Kajingalang Paitba, Kabalong Akapratrik Unaitung, Rinkat Kajingadonlang, Mom Palanki, Brusketrish Sati Swear, but Kiwe Kiriurangba. Kalkum delimitation of GHADC constituency draft lasaki belapia ekashnong nartyang haki artli constituency kata hakaminso nongjingi bakamodob umladang. Kedol barshnong nartyang rapanher bontli kijingtho syaga delimitation committee ban kirpar ban penne ya constituency ke beminta de omshim la penne ya kini constituency. Ngawa hetsnong nartyang wa layu eka ketuga Jimpiak konsensi yang ka Delimitation Committee ai jingto diminta ka senong nartiang. Dan nagaliang yang nga depaman ka dorbar senong ni kesngi dibintau perca ya kani ka jingle yang ka Delimitation Committee kam tami ka jimpiak penduk pertui ya ka senong nartiang dia ai. Tehni por ka dorbar senong darai go perca ai kani te nagaliang yang nga kerpat ya ka Delimitation Committee, oh, puni biang gay pertu yang kenartiang, haji itu kenartiang konsensi. Teh haji itu, haji pihak ya ka nartiang haji abenta kamtam ya ka yamulong nartiang, woto nang hap ko hapo haji pak haji yu kayong awe senong. Kini penyu haji senyau si kukro ya ka senong ketawa iwro ay kuwi. Teh kini meeting Kedorbar senong ko manne kesni tapos nyauto dus katri senong yang ini por kerpa dus katri wo punci wo company hagi jingito wo kedorbar ne kesni boleh sebut To ngado o katri senong yang kedorbar senong nartiang pelun muragui to kat kam dus nyawi ya ikinte no he senong kajingmut yang ni kedorbar senong go pemani mene kesni praterek yang bunai wenyau arajar puswa hejing itu wa the yu ya gitu go kubor lane ga draft wa ga delimitation committee yang ga Giant Hill Autonomous District Council na pempenapai ba go penman go ya ga public hearing men step kusngi kendetrek haitai ha district library hajuai hamantong kamte igam gi khon yang chnong hau pai ya gitu ga draft dat bijing snausi wa ka chnong narting yang ka chnong ko pau nam ka chnong ka te ko em ka nam ka pertuj na do sedang kamong haga MLA em ka wan narting hanre ho pai ha ka tu ka draft pen snausi ka I tala dalum orjeni yang ni ka dor bar pelun menegesngi de benta yo perkat yo seni ya ga ni ka kam ni bha to ka ni do ka kam yap kam im yong ka chnong ka thau ka yong I ta hadin wah dia perlu jing modi halor ni ke phang ni halor ni ke kam hi jing to wa ke jing cha le dusman ni ke jing phia dusman yong ni ga delimitation committee yong ke Giant Hill Autonomous District Council ya ke chnong ke yong I kam ong arbenta em go hini ger pam le yong ke Giant Hill Autonomous District Council ya ke chnong ke yong I to wi da un kom pos nyao si do to wa pendo go yai pertuj kenarting konstituensi kawa arwan kamong I gajo ke chnong kawi na gadong na ga chnong yang I kate to gadong yamulong nartiang kam kawi na gadong da cha phia go kad kam hagani ga draft chagawi to wen ga konstituensi
hijau ipor le na galing sakisen kamu pen kemo wa la da phia gi ya ga ni ga dong em ko ka chnong yong i wat chip payu le daw man ga jing thap bot mar chawi ka wi payu chawi constituency wi payu chawi constituency to wa kamong em gi khon yong ga chnong go chong nei ni ka wi ka payu chong chei ni ka wi payu chong che ta chadong yaw chong gi jar jar ga dong te hijau ipor le kamu he chnong yong i na da dep do ong chwa ha ka tu ga wada dep lai ông chairman yang delimitation committee u he chnong ang ito u chong nei ta dong yaw mulong te man u ka bot ka yang om go dong yaw mulong te da kani ka committee ra go yang ni ka dong yaw mulong u he chnong wi man thap bot jar wir chnong te I gam na galing yang ka bar chnong em ru kwai u he chnong yang I u em chwi I chwi kani to man go bakla ba to jo he chnong to thap bot le ha ka jo Bagaimana vi pai ba? Dipercaya ga to wan ra lagi lekat bio la. Ya gani ke jing temu yang I. Dipercaya jeri. Mau he chnong ni le to yo em lang cheru I thabut. Hai ni ha chnong nar tiang ne constituency nar tiang I to penmi biang ki ka ga maju. Ta I gam ne geling yang ke chnong. Chim kia ye gani ke kam. De benta wo percaya ya ga jing temu yang ga delimitation committee ya gani ga wow post ko lani wow pensnya ko haga public hearing I men step gesni daw lai cimentai hitai ya public hearing renggawan men step hitai wow percaya ya gani jing temu yang ga council ya gani ga wo pia ya gi constituency kamjo penwir pertek ya ga chnong go yang I kamjo wow pia arling ya ga chnong go yang I dan halar gani ga phang I gam na galing yang ga chnong nengkong da dep I penman yang kedua bar chnong hagi ni gibenai ber dep haga kharar tarik yang benai wale yang ni usnem how you ya ketu ga draft ketela ga draft komi chapang gani ga phang chapang gani ga delimitation hi ya gi constituency hanre hawa de chem ya gani sedang i gam kedua bar chnong wo rai la rejia wa gani ga draft man go paka I gam na galing yang kedua bar chnong u percaya ka dan ni hijau ipo da rai kedua bar wong cimentai hak election MDC te hadenwa dalai chami wo chairman yang ga delimitation committee kamong haitai hajwai dia chami wo haga arphanya tarik yang benai wale hak dia chami wo chairman yang ga delimitation committee hawa ya kelami perlu jingmot yang ni kam nagaling yang nu chairman yang ga delimitation committee dau kini ke kam kini go mi kini ke draft ong go fake kini go top ong percang okut ya di komiti yang ringkat ke komiti yang pi goi perlu jingmut I halor gini kam hadir urang gamte I deboi ya ga wichti de kerpat ya chairman wa okut ya ketega komiti hanre wadap receipt ya gini ga ka chithi ne I kam geling yang kedor bar chnong kap yang I emer ketega jingkut naite de bo bing is kawi reminder ha gini ketiyaw ni ha gini gibenai go dep da wan yang isi chnong da hagatai ga chithi da eu ya ga jubab ka respon mo kamong lembaga chithi ong wa ya gani ga jingkwa ga yang pi wa post ika ha public hearing te kamong la da post ke public hearing I ga ngin yang chnong snyai ya ga te ga jing da wa yang I emra go jingmut kanu la ga jingmut yu pen bani da gani ga draft ko katte ko wa da pek penban ni da penwir penban ye pertuj yang ke chnong hei pertuj yang ke narting constituency da rano I cha nong jingi menso kamong I ge jo em nakmat ni nakle I pertuj katte kamoman da poistre he jo I por yu kamong katne ye ke dong yang mulong da cha pek cha do chitai cha modop ladang constituency menchwa jo em narting ladang kan ni wen he thau narting mi de modop man tip re na gnu daw le boy em challendet ka jing thmu yong gi ru chimet yo pan toy chimet I gam na galing yong ka chnong percha jori ga kani men step kama ong na du tene wa I gam ka chnong daw lai percha hitai dan ne gam yo gi pai ba na perdi kinong chong chnong yong ka chnong yong I da em gi hagani ka yung dor bar hol hawat na de yer em woro gi kon yong ka chnong le da tip hi gam ni por to I por rep por thung I por
klok sing ipor rep sing ipor khai so te dabon gi nong chong gi walai ki jari ki ikan hanre ka tele kat wm ini de yen percai ka jo ka nong rim wa wip pagwi ka thluyung yong ka chnong narting iu percai ya gni jing thmu yong ka delimitation committee ya ka chnong ka thaw yong i hijoi por section ban la to wiya man kat gam tu gi ko da be menchwa ya ga delimitation committee to pne gi kamaju ko constituency amri wo ko kwai le wo pia la ni wo rai chwi ni bahawa ila wo ngamte kat gam tu ga proposal ko mi na UCM haga warta hagi tu chwa ko mi ya ga notification ji to wo pia constituency ongi ke jing mut ko pia ya ga constituency to upendap ye uduna a ye watam hanre kabu yu even tibrite watam tibrite uduna hiji skit i gam ganarti yang ko em chwa kita ke pertui constituency to u ra ke sela dunai to u a ke sela datam penban pia arling gi ke chnong go yong i penban penwir gi sepertui ini keling yang kedua par chnong go man mene ate mi di plu jing mut na gi gobol lang gini go em ro ini lagi man be man pa gi krok lut yang ke chnong ro gi simenta i rai wagani i percak jorika yer go man ne yer yung ngai yagani ke jingle yang ga delimitation committee te hijau por le la da delimitation committee sim khiar go yagani ke jing da wala ni yagani ke jing percak yang i to ra do hakani gilti da percang i ne ni chikmat kat wo ye wo percak gani wo lai wan i da wi gilti de benta ka kam yap kam im yong ka chnong ka tha yang i do te ra ni kiten was chisen kam gi pai ba tamam snya bi halor gani em ye kurang kon yang chlong percha ya ni ga jing thmu yang ga delimitation committee to wa men step detik yo man ga public hearing andre hita da bo ko ipor wo ya klami wo percha dosan minit dan hi dala da klami chipha chipon gi phang la ni la da mut ye jing mut chipon gi jing mut man go ko yo por ni te daw i penmi ye ni kubor ni ye ni news mentu khang wa ga perthai yo tip go i gam ga chnong percaya yakin ke jingle yang ga delimitation committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council ta sachisin segawi ma kabong dang kelam kabong dang mi dari perkat te gadam ada rai ha de yo vi kubor kabong hagi social media haga tu ko layak ar penyatrik dari jiawa ga committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council dan ga delimitation committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council simkiar go lane kini gijing dawa yang i man go sukses i gam na giling yang dor bar chnong wara gini pai ba go em ini rekat ba go em chiung chesem na dep rai ke tor ga jing ong go yang na semen te pai ba da rai gi wow boycott lane dam sendon thabut hagani ke election MDC to i gam te pai ba